a leboha ka o ithoba o lo ke qale ka o dumedisa mofumahadi Mmaditjhaba Kgitsane o ke tsamayang le yena ka jeno ke rata hore ke bua ka yena ke re ya ke yena nhlokometseng ke my yellow bone le tla mmo ke tle hape ka o ithoba ho holo hape ke dumedise Ntate Motaung Mogala ha ke bua ka Ntate Motaung tje ke utlwe taba tsa hae ke hlomoa pele hobane jwale ntho e etsang is no different from ene etswa ke Kgosikgolo Hlalele back in the 17 and 1800s. Rena le batho ba buang Sesotho Zambia today ba re ke balotsi because of the conquest tsa King Hlalele. Victoria Falls in Zimbabwe na le batho ba buang Sesotho ba re ke Mosi wa Thunya. King Hlalele fought for other people and for other nations and tribes against colonialism. Ahloma mahosi le dikgosikgolo a di protector throughout the years. So ntho e tswang ke Mogalabe ke Ntate Motaung. Jwale ka Motaung le nna I'm very proud of it. Ke Motaung baeso. It just shows ntho e ke bolelang batho hore as Bataung we have always been the defenders of the other people and the oppressed. Le nna I'm proud to say ke Motaung. Ke motho wa Moletsane ke wa Thulomphethi wa Tebetebe re ke tla ra moeletsi wa kgomo mmusella moreneng ha ella motsaneng ya roneha e ka re o jela tlung se finyela hore ka le banya Thebele mang le bana ya Thebele mosadi wa hae Mmaditjhaba ke na mane tsetla ke sebata ha se puruma ka mpeng tsa makwala na matseka ge di dulu bana kokothong monna re mosadi ya bele ka mosamo e se re ke la bofelo empa tjhe a tiki sebata ke na mane tsetla sempa se ipotlela fela ha e jetsa makwala di a tlatsisa ela ra se puruma sebata na mane setla mamarele wa se ja batho o tshwene ba kena ba tshwene ba hlwadifate bo kwena ba kena metsing ba re ke le phathiga ke le ka kuba o besetswa nama empa marumo ona o ipesetsa ya gaola yaya busa taubusa busa taubusa ke dumedisa le marena ohle a teng le ba siyo hobane ka sa hae so thwe morena ha eti le ha le siyo o teng jwale le ba le sa ba boneng ka jeno lena mo ba teng ke dumedise le Kgosikgolo Elias Lekgotla Setuki wa Bashikga Barapafala Bashikga se fitileng ile demo ka August ni ka Bashikga ahora lo ha ni na le Bashikga ke le kare ho lona ha ba yo ba tshwana le bona ha ba yo ba tshwana le bona ha ba yo ba tshwana le bona ba tshwana le bona Bashikga ha ba yo ba tshwana le bona ke nahana hore se le ntse ba jwang nna wa ka e ke ikupueng mona is very simple ke nahana ebile ke yona e simple ka ho fetisisa ka morao leboha ke a tlo fana ka message of support re ka nna re fela e Bashikga re teng re tlo le supporta goodbye le ke dula fatshe but unfortunately I can't do that without acknowledging the tenacity and the bravery of Bashikga Barapafana. Ke kopa le ikopele matsoho.
Bashikha ba rapafana ba lwanetse se leng sa bona for many years. Kajeno lena ke eme mona hobane ba se fumane. Hai ka le bashikha le makgatha. Ke ka le ke seno. Ke ba ka bona hore bashikha ke di khata ba masisi. Di khatamela masisi ka Setswana se se tlhapileng se sa kwa Freestata ke re nna ke se bua sa Freestata jwale boteng ba ka mona bo bontsha hore bashikha ba le ba itela hore ba tla lwana until the end. Jwale ke eme mona ke tlo ba lebohisa ke tlo ba bolella hore Bataung ba ntse ba na le lona. And jwale ke na le evidence e bontsha hore Bataung ba na le bashikha ke re ntate Motaung kwa ne mo dutseng teng. What you are witnessing today has so qala ha se lekane sa bashikha le Bataung. For the mere fact that rena le Mokgalabe a dutseng mola who is the mentor to Kgosikgolo Elias Tuke. It's proof hore Bataung le bashikha they have always fought side by side. Ke kopa le tlabe meholo kwane hleng bathong. Mara ske la hlabang haholo bane la tseba le tla kwatisa batho akere. Bona le batla kwata ba ka utlwa lo hlaba haholo mogolo kwane. Rona ka sa rona re ke modidi etsane. Batho ba tla tsona le batla tsuwang ka di drip sepetlele ka jenele. Akere ba batla le kopana. Ha ba tlo le fasileng salon. Mara ba tla sentse. Kgosikgolo, in celebration of your 4th anniversary, ke rata ho quote the former president Thabo Mbeki when he said, and I quote, that those who complete the course of the race do so because they do not, as fatigue sets in, convince themselves that the road ahead is still too long, the inclines too steep, and the price itself of doubtful value. Close quote. Ona quote, he was paraphrasing Abuaka the Comrades Marathon, or batho ba qetang lebelo la mokoka ka Sesotho ke marathon. Ba qeta hobane ha ba we moya. Tsela ha ya hodimo ha ba re a wana ke kgathetse ke a bo. They soldier on. Bashikha ha ba ne ba titikuwa for lefatshe la bona, they soldiered on. When Kgosikgolo ya bashikha was incarcerated, he never said, hey, nna ke tshaba kana ke ntotse tsao tse romanza tronko nko kana ba re ke masastra kapa ke ditshitshidi. He never said, hey, nna ke sa elwanela ntwe ke tshaba ditshitshidi. He soldiered on. Today he's still soldiering on for the benefit ya bashikha ba Raphavana. Ntwe a yentseng in 30 years to come, bana ba tla ba rutwa ka yona in their history classes. Rukile ba le Kgosikgolo e ileng ya lwanela setjhaba sa bona hore ba fumane se ileng sa bona. Ona sa lwane le yena. Ona lwanela lona bashikha. Mohlomong le nna ba tla ngola ka nna hore nna le Kgosikgolo mo ba re ke khitsa ba kwa Freestata le nna o la tla bua Ramutwana o itseng marubuile. Maybe le nna ba tla bua ka nna. But most importantly in this area, we know Bashikha Bating. They've rewritten history. And Jwale Bataung, we want to say we applaud you. Lernar Salwana, Arso Fazer Salwana. Kirata Runa Bashikha Galilewis and Daiso Failubani, on Albatwat Dimor Fatskilawon, Barbanwa Feta Katzila, Likisuba Shapua, Haba Feta Katzila, after Bashoma Mona. Bafua se ba ka hore ba dule mo bafua dijo ba ba feta so ba re le bona fatshe ke la bona bana ba fitile le mo ke ra ho kena ha ka o kopa o sebedisa bathroom a sa ha mo o tlo berekisa bathroom wa feta. So fortunately re teng re dipaki hobane batho ba lwanela lefatshe leo ba ipolela hore ba ne ba feta a ke rono feta he o ntlwelle ka tsaka. Kgosikgolo Stuki, last year when I was here, kitse ha o sa le rangwane akere. Kitse ha o sa na rangwane, ha o sa na malome ke Kgosikgolo. So you should be proud of yourselves that some of you might have lost a dad,
rangwane kapa whomever, but modimo o le blessitse a lefa kgosi kgolo a tla le lwanela le ha le le mathateng. In the old days, as Africans, there is a lot of people. To our first people, Abana would like Israel. To our first people, wherever to high, was a people. Who had my Mahamona was Mahosiao. Motunera has on Massimas or Bodula. Unaisa the Begia Mabele, Aisa Mohosi. Obana Mahosi, I can have hotel, who will be with you. Also, Comela Hosi, Warabel, Kitabel. Oshompa Morena, Lomo Shokomela is part of our heritage. Warabel. With that being said, Kirata or Shokomela and Hosi Holosituki, Kimrena, Luna Mufilu Kimudim. Kiboni, there's a member of parliament here. Honorable Kirata Validinjina. I like it when they are here when we speak about such things, so that they go and represent our interests. They speak what we say. They don't say what they want. They take mandates from the chiefs and the kings. Because this land was not taken from the politicians. This land was taken from the kings and the queens and the chiefs. So Harare Mobuku Amarena, we are unapologetic. Le fatsele ki la marena. Itamile babuse fatsela bona ba benefited from the fatsela bona, including the communities that they lead. You find only the mine mo. But a simple thing like a street light has it. What is loan mean? What are they doing to make sure the mobiles and the community is safe? Politicians should advocate such things. That this land was taken from the chiefs and the queens. Even the ruling party, when it was formed by the kings and the chiefs. They have failed on their mandate to bring back the land. The ANC was formed because of the land question. To say, Zamaya and Ale Roma, Lilolo and Elaure, Marena of Manel Fasilabo. Now, I was about to the power, Marena Tamil Roba Rabel. Oruf Manesil in Sahau, Itamilu Tamayolo Poputa from a politician, which is not okay. Honorable Zungula, I hope for Lesotho Sukwile. You will deliver that message in Parliament, because I know that the 7th administration, I know you're coming back. Trust me, I know. You're coming back with more seats. Because you respected the owners of the land. Therefore, you'll come back with more seats. Harabata Fatsela Marena, Harele Kope, Ralabata. I hope Nalwena from today we are not gonna knock on doors. Arasa loko arasa tshotse kokota mamating a di office. Re lo ra mamati. Se sa ka ke sa 7 a sa kulenyane akere. Yeah, nna ke rola sa 7, I ke rola sa kulenyana. Mara ke ra almati le tla bulela. Go se tukeleng ke batla lo rama madi because Bashika must get justice. With that being said, Kirataore, I'm proud of you. But Mona Kofelo to support Amorena, Labasa Honangotla. I'm proud of you. Kirataore, you need to soldier on. Soldier on, rally behind your king. Rally behind your king because Lefatsela Hai Kila Lona. He'll administer this land on your behalf. He'll make sure unemployment ya fokotseha haholo. He will make sure that tlala ha iyo ka mumtsi.
a ke re ka Sepedi ba re mabana o tlile tlala etsang a rwakanya ke re language tsa rona dina tlhapa e yo te mabana o tlile tlala enyele e go se studio teng tlala enyele with that being said taba di ngata nako ke yona e nyane ha ke a qetele o tla mona ke tla nne ke tla hape history ya Bashikha must be well documented tlamehile re tlo bua ka yona tlamehile ke re tlo etsa letsatsi fela mo re tlo buang ka history nothing else ha re qeta go bua ka history ra ja ra tsamaya ko re qale ka 9 o'clock up until 5 o'clock speaking about the history because as Africans we need to bring back our values mehleng ya khale ho no sna bontate ba ho no sna bana ba sna bontate but right now because of colonialism makgowa ba ruta hore it's okay for a man or a sie bana a tsamaya tla lena we shouldn't be proud of that government ya rona e ruta hore re lwanele di RDPs ha ba re fe mesebetsi ba re fa di RDP what type of a man a lwantsetsang monno mo ramo ya lendlo o monno ba tla ya lwantlo ke monno mo that's not our way that's not our African way jwale ka bontate tlamehile re tsamaya re lo sebetsa and build our own homes so that bomme ba re ba itileng pele ka romalapa as the heads of the family they should be proud ka hore re na le banna ka mo motseng re na le bontate o ka to fumana motho le moshanyana na le 40 years but he's a small boy he's a very old boy 50 years now you are still thinking like a boy it's because of the education system of the West ba sentse ya rona ba ba lokisa ya bona they stole our values ba re fatse sentsona banka tsa rona this thing study word counselor ke di ka Sotho ka tsona ke tsebe ke eng word counselor but ka Sotho ke ramohlongwana ka Sezulu ba re ke dindona those are our systems what each and every area in ebelwa ndona those are the word counselors today ba re go sistuki ba mo fa 12,500 Baba found Duna ya high 30,000. That's madness. Bagana ba enga chilti wa right kweka. Kapagi gwe ka Zulu. Asi ngengile. With that being said, ke rata hore ke boeletsa hape ke re ke le buisa Bashikha re tlo keteka ke re ka jeno. Re tlo tlhoma ka serete. Ki woni le nna ke tlo ithuta yona ke tlo ithuta ho hloma ka serete le tampona a be pula a be khotso Bashikha pula busa taubusa ke a lebo Are shapeleng Khosi Moletsane Khitsane matsogo are mo shapeleng matsogo Bashikha a kitse le motluile Khosi ya rona ga bua are Khosi kholo Elias Lekgotla Setuke o teng feleletsa nna ke moruti feleletsa nna ke moruti amen Ria leboga Khosi Moletsane mantswe a mantle e le ruri